Ahe, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanel. Hey, I tshama isukeni ka Gaza. Of course namuntlha ta hi lola hi Xongi Rhangani loko a nga ha ri ku katsiwa ka swa vona. Yeah, so mi nga ma swi hleketa ku Xongi Rhangani i fika a luzetela tiholo to tala swinene le ka Munghana Lonene FM laha nga winanga even a single award. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra ti 11 ta November ni fika ni scrolla ka account ya Xongi Rhangani as you can see. So loko ni fika ni scroll ni fika ni kuma ku i fika a tsala a post here as you can see. A fika tsala ku eka tifan ta mina swi tekele enhlokweni ku ri a ni weli kona ka Lima Awards ta 2022. Ako email va yi sendela ka management la kha a ti humesa vona nya na kha kombisa ku hayi a va n'wi humesi ka swa vona a va n'wi humesi ka thyaka ra vona i swilo leswi tshama ka swi ndzisa Ben Mayengani i makwani hi leswi yi nga swi vurisa swona loko yi kha yi bifa ka simu ra papila. Yeah, and then if yi tlhela a tsala ku hambiswiritano na sapota Lima tanihi muyimbeleri. So ni ta va ni ri kona ni ri karhi ni cina kha ni perform a ku na cancer. So hi sweswo ti-award leyi a ti ri kona swi va Lima mhani ka ze ni ri a vona ku na ti-awards. Swa ti-awards a ni swi landzeleli, like I don't see value of them because a na swi tiva ku swi tele ngo swa ti-corruption. So fike hi vona ku a va n'wi nominate-ini kona vi ri ka best Xitsonga hit. So swi nga tlhela swi va swi hlekisa la mani to ku mani a endla swilo leswi va fika va tsala ku Xongi okay a ho hi Zuma la swo ku va fika va tsala ku Xongi vanhu va vanhu. It's more like it's more like it's in Venda ne. I think it's ku ri Xivenda lexi nge ku ri Sepedi or Sotho or Xizulu the way swi nga tsari sweswo. So I think it's Venda. A ni to kuma munhu la nga swilo leswi a tlha tsala ku vanhu ku ri kahle i vhete swi vona ku no man there's already discrimination la ka munhu la nga endla swilo leswi. So I'm tivi ku ku ta le Venda or kanjani, so I'm not even interested no tele kwini. So Xongi ti humesini a ni nga vula ku mhaka kahle Xongi Rhangani swilo swa ti-awards it can break you, like it can break you tirheni lembe leri i bini hit. So famba ti-gig to ti nga na mali ku ze fela swilo swo 10,000 or 12,000 ni nga ta swi kuma ka n'we ntsena. Famba ti-gig ti ndlela mali. Loko ku ri a mi nge tshama subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. U tshama u twa mani va ku u inani wa ku byala kahle u byala na vanhu vo famba hi ti-Suzuki. Mi nga tekiseli vana va vanhu xa Polo kunene mfumo hambo xa TSI or GT Polo hayi Suzuki kuma Polo mfumo cheka Polo yo chipa nyana kwalani yi vona ku ya kumeka na Suzuki na mi nge fambi na wena va bebini xixexo mfumo kuma movha ya straight. U vona xi bihini xilo xin'wana mfumo na n'wana wa vanhu ta nyuma i n'wana wa ka mani a nga ta pfumela ku la ku tshama kwala ka yena ka passenger seat. N'wansati loko a tshame ka passenger seat u fanele a swi twisisa ku u tshame ndzeni ka movha and u proud munhu wa yena u famba hi ximovhana a na ali ku just ku drive njhanja mara i hleketeleli na wena nyana nga hluphekisi u ri na mali kapa.